Salubonani bafundi, ngiyathemba lifica litshona kahle. Namhla silesifundo sethu sabafundi begwalo lwesikhombisa, silesifundo sesiNdebele. Namhla ke sathi ke sikhangele izaga, sizazikhangela njengamafitshane ukuthi izaga lezi zitshoni lokuthi zisetshenziswa nxa kutheni. Ngiyathemba ke lapho ukhona lawe usuredi, usulogwalo lwakho konke lusiba lapho. Ezinye izaga sakhe seziqamba lapha, uzathi ke uzilobe phansi. Angisho kanti khona vele izaga kuyini? Kumele siqale sazi ukuthi izaga kuyini. Izaga ngamazwi ahlakaniphileyo, angisho ngamazwi ahlakaniphileyo, njalo singathi zinkulumo ezixwayisayo, singazisebenzisa ukukhuza kumbe ukwelula abantu. Singelula abantwana ngezaga, kulokuthi sithi bhahla. Kwesinye isikhathi ke singasebenzisa izaga ukuthi ke sibelule, sibaxwayise. Angisho kanti kulezinye nje lapha ezinhlanu izaga ezathi ke sizikhangele ke ngamafitshane. Angisho zathi ke sizikhangele ngamafitshane, sichaze nje njalo futhi ngamafitshane ukuthi zingaba zisitshoni. Isaga ke esokuqala engilaso ke lapha ngesilula esijayele ukuthi sihlangane laso, ngesithi hamba juba bazakucutha phambili. Kanti kutshoni ukuthi hamba juba bazakucutha phambili? Lesi ke isaga sijayeleke ukuthi sisetshenziswe ke ngabadala nxa bekhuza ke umntwana, bezama ukuthi bamxwayise umntwana osengathi uselihlongandlebe, kasalaleli, kasatsheleki, sebemzamile bamkhuza labadala, sebeze bephakamise izandla, sebengathi ke kuye kumbe ngumfana kumbe inkazana, bathi hamba juba bazakucutha phambili. Besuthi ukuthi hayi bona sebekhathele, labo sebezamile ngemizamo yabo yonke. Abanye kutsho ukuthi lapha mhlawumbe oyakhona labo bazafika bakubone, labo bazame bakukhuze. Angitsho so leso ke ngesithi hamba juba bazakucutha phambili. Esinye ke isaga esathi ke sisikhangeleke namhla ke emini ngesithi ikhotha eyikhothayo. Kanti kutshoni ukuthi ikhotha eyikhothayo? Angitsho lapha ke kuyabe ke kungabantu ke mhlawumbe bayabonga. Angitsho bengaba bebonga, umuntu athi ikhotha eyikhothayo. Ezinye izaga ezihambelana ke lalesi sithi ikhotha eyikhothayo, esithi izandla ziyagezana, unceda umuntu okuncedayo. Mhlawumbe umakhelwane lake wakuchathekela la, kumbe kungamafuthanyana okupheka, laye mhla esecela lawe usukhumbula ukuthi kodwa uke wangincedisa kuleyana iviki. Ngakho ke uthi ikhotha eyikhothayo, izandla ziyagezana, kumbe ungathi ameva ayabangulana. Konke ke lokhu ke uyaba ungumuntu obongayo. Angitsho isaga sesithathu ke sathi ke sisikhangeleke laso ke ngamafitshane, ngesithi ikhiwane elibomvu libolile. Ngesilungu ke bathi all that glitters is not gold. Utshoni ke ukuthi ikhiwane elibomvu libolile? Lapha ke babe bekhuluma ngomuntu asebemnanzelile kumbe sebeke bamkhangela, bathe bembona ekuqaleni umuntu lo wakhanya ngumuntu olungileyo, engumuntu olomusa, kodwa ngokuya kwesikhathi sebebona ke iqiniso ngalo umuntu, sebebona ukuthi hatshi isiphatho sakhe kasilunganga. Ngakho sebesithi ikhiwane elibomvu libolile. Ungaphonga ukuhawukela nje ukuthi ulukhangele laphana, mhlawumbe lungaba lukhangeleka luluhle, kodwa nxa ususithi uyadla usole ukuthi hayi phakathi alulunganga, kodwa nxa ulukhangele ngaphandle lukhanya lubomvu luluhle sibili, kodwa phakathi libolile. Ngebabe ke sebekhuluma ke ngomuntu laye abathi bemkhangele ekhanya emuhle, ekhanya elungile, ekhanya ehlekelela, kodwa izenzo zakhe zitshengisa ukuthi hayi akuhambelani. Angitsho esinye ke isaga esathi ke sisikhangele, mhlawumbe kuzakuba ngesokucina, ngesithi zonela mvunye. Kanti kutshoni ukuthi zonela mvunye? Lapha kwesesikhathi ke bengaba bexwayisa umntwana njalo futhi abadala. Mhlawumbe bebelabangane, bebehamba bonke besenza izinto zonke, nxa sokuwonakele kumbe sebentshontshile kumbe sebebanjiwe, abadala ke bathi zonela mvunye. Kutsho ukuthi lokho okuyaba kwenzakelela nxa lawe ubukhona kumbe ubukhangele useceleni, kodwa nxa selibanjiwe lonke, nxa libotshwa selibotshwa ke lonke. Akusakhetheli kumbe wena wenzanga lutho, kodwa nxa lawe kade uphakathi ke kubona labo abantu, lawe ulecala. Angitsho zonela mvunye. Angitsho angizathi ke ukutshiyele ke ezinye izaga uzathi ke usale ke lawe uzikhangela, uzathi uzibhale ke phansi. Angitsho uzathi ke uchaze utsho ukuthi zitshoni izaga lezi, njalo zisetshenziswa ke nxa kutheni. Sikhumbule ukuthi sithe izaga ngamazwi ahlakaniphileyo
ngamazwi asikhulisayo, asixwayisayo, asifundisayo njalo. Esokuqala ke ngizathi ngikuphe sona-ke ngesithi okulempondo kakufihlwa embhodleni. Utsho-ke ukuthi kutshoni-ke ukuthi okulempondo kakufihlwa embhodleni. Esesibili, umzenzi kakhalelwa. Esesithathu, kwabo kagwala akulasililo. Ngabe-ke kusitshoni-ke lokhu. Esilandelayo-ke, abapheki abanengi bayona ububende. Esilandelayo, umswane wedube ngosesiswini. Utshoni. Esokugcina-ke isaga-ke uzathi usale-ke usikhangela-ke ngesithi sobohla manyosi. Isifundo sethu-ke esanamuhla esabafundi bogwalo lwesikhombisa siphelela-ke lapha. Sizathi-ke sibonane njalo ngelanga elilandelayo elakusasa. Lisale kuhle bafundi, sizabonana njalo. Bye bye.